Good morning guys. Sadi kita di balay so namahawa ni kita nagkape ngan diretso pak diretso gihapon kita asay kanaton motor kon okay na kay makato kami halugan nga kundiin waray paniu kakantuya da. Adi na madam okay na so let's go na. Let's ride. Adi na kita may Metrobank madiretso na kita merkado kay mapalit kita didtohin tinapay didto may Chanel. Adi na kami didi may Chanel so pamali na kami ngan ganado magrasa ditira mga tinapay nga diretso na kapiti papastrana. So andre papastrana maagi kita hagakaw, maagi kita hagastilya and everything ng mga barangay Hampalo. So diretso kita nga na din nakita din may kami nga din haran din may Kastilya. So nakita naton mga naguuma ngan adi an aton mga nabung mga postura. Ngan makakaagigap kita din kami ngawon nga dito gihapanan solar dinhi ha Kastilya man solar. Adi na kita pastrana pamalitan na kita sura kay para may kita balon nga marasa nga sura nga diretso na kami ti pakadto na iniharo. Adi kita dito maagi dito may ginda po na dito pastrana nga diretso te kadto dito haharo dito may Santa Cruz may Parasan and everything. So adi na kita dito may hagos sa is. Nakaabot na kay kita dito may hagos sa is. So ato man ma-parking na kita dito may kahudluman kay para diri kita mapasuan. So adi nan oras alas 11 na so mabagtas kita te pagkadtuhin Gis nga daha 15 minutos adi mga bawal. So tara na, let's go. Lakat bagtas ini nga hinay nga bagtas ti kadto ini bagat pabukid pero di man hiya good kuan islanting enduro pero okay lahiya kay kami ngawan nga may mahudlom nga mga parte diri gud mapasud didit pagbagtas hasta nga nakaabot na kami didit. So adi mabayad kita 25 pesos kada ulo ngan mabayad kita hin latag fee. So adi na diretso na kita didi bagtas ha welcome hagus sa is ngan mapili kita han lugar ko na nan pinakamahudlom pero ang pinakamahudlom aron kami kunahan nan mahudlom ato dito may mahudlom. So amay ni namo napili nga lugar didihan pinakasyahan. Yes didi na awas itong tubig nagtitikang so mao pa didi kay para itamon buring tika tuira dire kay tira buring tika diha amon nga naglatag na kami nga nadi na andam na ng mga pagkaon nga nagrelax gamay kita han kapaligiran and everything. So tara na, let's go. Siging kaon, siging inom, siging tunlob dida lurop let's go time slap. Hato ginggananay mayura nga niya ko sige nang lurop te para magpahaya patugnaw way gamay. Dara nato nang tuba tagayon nga tuba so nag-uruulalay nga nakita na natin ilarom wow kaganado ko didi ilarom ano pati masisiring talagang nakaka-relax ngan ganado ko didi ano man naglurop ako napaka makaradlo at maglangoy di nga nasabot. Pero okay la madam sigit uro ulalay ngan ako sisid pamilingin mga alahas dida or kin ano man ada ilarom tuna aw ada ilarom ano ini sapa spool. Sige langoy kita pro practice ngan adi bago sisid na luwat. Wala kay na enjoy good man kaganado good man ini didi kay matinaw itong tubig ngan presko katugnaw kaayo lami way. Tahala na guys so lurop na luwat kita utro kay para makita naton an ilaruman tubig namoy itong dida wow ka-blue ko na blue ito kung green baga color blind kita. Pero ganado so adi malurap na lutin mayura kay kita niyan ilaruman tuna ilarum ngayon handagat awan ini hansap ma ito na namiling naman yung mga bulawan pinamiling mga kwintas mga kuan mga alahas din mga nagkahudlog. So ato na guys kintakloban ko namon gamit kay umuran pero karigula ka may amputin yun nga nakaregulat mo di man maar maglamoy na pagkamakarequest. Joke la tara let's go guys nauran pero kung nauran di man di naglulubog itong tubig so ganado la asalit padayong kabili ko ta pagkarego ngan burobidyohan kapaligiran and everything and nature fresh. So ari na guys himadam siguro gapin nun baga sisid bisan nauran pero derigad talaga nakuan din itong tubig nalubog salit ganado din hagus sa yes ato na waray na uran so ari video na kita para makita nato nawong nag-blur din nawong tungod din nahulusan at cellphone. So ari na human na kami magliliwan na kami didi may liliwanan ngan diretso na kami panguli nagpack na kami ngan go hinahinay naman kami pagbaktas ti pagadto naman hini hagawas so madali lang ti pagawas kay harang ay nala. So tara na guys, let's go. Thank you guys for watching ini nga amon video unta maka-inspire ni hayo salit ini tatagang ko kamuhin kiss
karasa. So nagbagtas na kami, ti pagawas na ni kay mauli na kami nga gagamiton ngayon namon ang Google Map kay may danamon iba nga aagian diyan na. So adi na nag Google Map na kita nga iba natong ginagian ti pabalik dito hapalo. Guys, thank you for watching. Let's go sa mga susunod na video guys. Unta ayon yo pagkitaon kay diri maupay.